Gost Nacionalnog dnevnika je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Dobar dan i dobrodošli u Nacionalni dnevnik. Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svim našim gledalcima. Da. Evo, gospodine Đuriću, čuli smo ove najnovije izjave iz Prištine i iako prosto već trpe sankcije SAD-a, Haradina i dalje preti da neće ukinuti takse. Možemo li da očekujemo još jači pritisak iz Vašingtona i Brisela? Zbog ponašanja Ramuša Haradina ja mislim da danas najviše razloga imaju da brinu sami Albanci. A Srbi na Kosovu i Metohiji su juče bili veoma ohrabreni, moram da kažem, porukama predsjednika Vučića koji je i na sastanku koji smo imali u Raškoj, a i u javnim istupima u Kraljevu i na drugim mestima nedvosmisleno poručio da Srbija neće dozvoliti bilo kakvo ugrožavanje njihove bezbednosti. Da Srbija radi i radit će i učinit će apsolutno sve što je u njenoj moći da sačuva mir, ali da nikome neće dozvoliti ugrožavanje bezbednosti našeg naroda i to je ono što je od životnog značaja za naše ljude. Znate, za njih je razlika između opstanka i nestanka sa tog područja upravo u činjenici da Srbija stoji iza njih i kada to čuju od predsjednika Vučića, kada znaju da iza toga stoji ozbiljna državna politika, to njima jako mnogo znači. Da, i da ih neko ipak štiti i misli danonoćno na njih. Kadri Veselji poziva zemlje regiona, NATO članice se udruže u front protiv Srbije. Koliko je to uopšte ostvarivo? To vam govori o suštinskom karakteru njihove politike. To vam govori o tome da oni zapravo nikakvu suštinsku normalizaciju odnosa niti traže, niti žele, već žele koaliciju za sukob. Srbija želi nešto sasvim drugačije i mislim da je jako dobro što smo mogli da čujemo i od država u regionu da one ne podržavaju i ne prihvataju ovakve ideje, ovakva nastojanja. Između ostalog, takve poruke smo čuli i iz Crne Gore, i iz Skoplja i to pokazuje da ipak normalan način razmišljanja još uvek ostaje dominantan uprkos svim pritiscima. Da. Evo imamo i tu situaciju da ministri Popović i Dačić poslednjih dana vode politiku, odnosno polemiku oko ideje razgraničenja i da li je vlada zapravo jedinstvena po tom pitanju? Pre svega treba da budemo objektivni i da kažemo da je ova vlada uradila više u zaštiti srpskih državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji i uopšte da je ova, ako hoćete, ova vlast od 2012. godine uradila više na zaštiti srpskih nacionalnih i državnih interesa nego što je urađeno u periodu od 1999. godine. Samo ću podsjetiti na nekoliko činjenica. Pre svega, u periodu, u mandatu ove vlade i zahvaljujući zalaganju i predsjednika Vučića i Ane Brnabić i svih drugih koji su bili uključeni, ministara u toj vladi, dakle, došli smo u situaciju da je 13 država povuklo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije i u tome su učestvovali mnogi značajni ministri u vladi, u tome je učestvovao predsjednik Republike. To je nešto što je nedvosmislen rezultat. Zaustavljen je pokušaj Prištine da postane član UNESCO-a, zaustavljen je pokušaj Prištine da postane član Interpola. Na svim međunarodnim forumima, u razgovorima sa najznačajnijim svetskim državnicima predočavali smo i predočavamo da je jedino moguće rešenje kompromis. I sad samo premotajmo film nekoliko godina unazad. Setimo se da su 2008. godine najsnažnije i najveće zapadne države, kako je tada izgledalo, jednom za uvek zacementirale granice takozvanog nezavisnog Kosova i rekle su nema razgovora o bilo čemu osim o prihvatanju nezavisnosti Kosova i Metohije na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Danas, nakon 6-7 godina ozbiljne, naporne i teške i mukotrpne borbe, ali energične borbe predsjednika Vučića i celog tima koji se time bavio, danas možemo da kažemo da je čak i kod tih da kažemo, o našoj poziciji suprotstavljenijih strana ideja postizanja kompromisa, a ne ideja nametanja nezavisnosti na celoj teritoriji, nešto o čemu konačno može da se razgovara. Dakle, imamo jednu paradoksalnu situaciju. Oni u čije vreme, dakle i oni koji se pozivaju na Ustav Srbije, a u čije vreme je od Srbije odvojena Crna Gora, u kojoj se nalazi ništa manji broj svetinje, ništa značajnije svetinje, od Ostroga, manastira Morače, Đurđevih stupova kod Bijelog polja, mnogih drugih svetinja, Lovćena na kraju krajeva. Dakle, u njihovo vreme naša zemlja je ostala bez
izlaza na otvoreno more. U njihovo vreme potpisan je Solanin sporazum kojim je zbačen jednim potpisom važeći Ustav Savezne Republike Jugoslavije. U njihovo vreme mišljenje Međunarodnog suda pravde kojim je prihvaćeno proglašenje jednostrane nezavisnosti Kosova kao nešto što nije u suprotnosti sa zakonom. Sve to se desilo u njihovo vreme. Uspostavljene granice na Jarinju i Brnjaku. Sve to u njihovo vreme. I onda su izdajnici oni, kako oni kažu, optužuju predsjednika Vučića da je izdajnik i druge ljude u čije vreme je povučeno nezavisnost za 13 zemalja u čije vreme je ponovo otvorena debata o tome